Ngaturang panganjali. Om Swastiastu. Om Awignamastu. Namo Siddham. Wadah dewa janing Aing ge udah cening bagus sang si syawan. Pirangang turne jani Nenek pirengang becik-becik meme lakar nyukurang seni. Karindek rasi nyatra Ingyan punika nenten sios nyenenen indek silih sinunggu papahan saking pancuran. Ingyan siatnya toke tuh rasini ke sang sulingge apang cening nawang resiatnya kakepah dados kalih inggih punika resi miwahyatnya. Ingyan gesip punika sane maartos sang sulingge. Yatnya korban sane ikhlas Punika taler yatnya sane maartos korban suci sane lasius utawi sane maduluran anto mana lasarnya. sulinggene mawit jati Punika cening apang nawa pina keimbannyane ingyan punika suling sane madu jati keto seni. Inggih ring begawat gitu kebau sang dawet ide sang keriti mapinunas sareng sang Prabu Kresna. Inggih punika sang Kresna mau sang indek tatuaning budi. Ide
kitu Sang Kresna ngawedar papahan indek kepatutan sajeroning papina imanusia punika kedadosang kalebagi kepatutan sajeroning papineh manusia punika kakepah kedadosang kalih Dewi lan Asuri sampai papahan sane kebaosang punika boyeje wenten tios wantah Dewi Sampat lan Asuri Sampat Tityang nunas mugi sang tapengi jenis inggih nawagang ratu sang tape sane mangkin tityang matur majeng iratu mogi side ratu mapaice indek budi tatwa mungguin atur tityang puniki tityang mapinunas mangge mindar tayang indek budi tatwa Dewi Sampat lan Asuri inggih punika parindikan Dewi Sampat miwah make Asuri Sampat manglen tityang sidet tata saking iratu tityang nunas manggeni tityang sidetatas kuning ngenenin indek budi tatwa punika ngaturang para mesanti